أنت التواب الرحيم واخدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا حليم واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Rabbim kılmış Kur'an-ı Kerimlerini kabullardan kılıp, ecir sevaplarına yaşayan nasip etseydin. Ya Rabbimiz bu an arasında merhum bulgan mümin kardeşlerimizin ruhlarını şad kılıp, yalgışlık bendeşilikte kılmış günahların gafu kılıp kabilen nurlu kılıp orunların cennete nasip etseydin. Bu an arasında verilmiş sadakalarını kabullardan kılıp, ecir sevaplarına yaşayan nasip etseydin. Bu atın arasında İhlas Mescidinin sadaka erşelerine 42.714 so'm miktarında hayır sadaka tapşırılgan. Şulay Karabayev reisi Abdullah kızı tarafından 3.000 so'm miktarında, Davletşin Alfred Hacı Emir oğlu tarafından 20.000 so'm, Fattahov Abdulgafur Ferit oğlu tarafından 3.000 so'm miktarında hayır sadakalar tapşırılgan. Bu bendelerinin kılgan amellerin kabullardan kılıp, halal mallar verip, halal rızıklar bilen, hayırlı amel ibadette, iman tevfik bilen yaşarga nasip etseydin. Allahümme Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti hasene ve qina azabennar bi rahmetike ve taqabbalallah. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ale's-salah. Hayye ale's-salah. Hayye alel-felah. Hayye alel-felah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahümme Rabbe hazihi da'vati tammati ve salatil qaimeh. آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الغالية الرافعة وابعثه مقاما محمودا الذي وقدح وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك وتقم الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve gazamatlı cemaat. Sanayi Hicriye 1434 yıl. Şaban, Mukaddes Şaban, Süyüklü Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için mahsus yaratılgan aydır. Bugün İhlas Meştibizde bir yaktılık. Ol süyüklü Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin nurudur. Bu aylar, bu tanglar, bu irteler tırmış sahne bizge mukaddes küş bulup kirsin de asıl maksadımız Allah'dan alıp Muhammed ümmetlerine eriştirüler nasip eylesin. Aziz cemaat, büyük İslam galimi Celaleddin Rumi Hazretleri bulay deyip buyurdu. Milli ahlakı bulmagan milletinin medeniyeti de bulmaz. Ayy, milli ahlak, onun uzunşaligi, onun nikişkeliklerin tutu, saklav, gasırlar tüpkülünden kilgen bu mirasını kadrin bilu, hem onun dinimiz bilen urilip barığı uzi bir kurkem hakikattir. Ayy, dinimiz İslam, ol gıйбadat dinigine tugul, bizning dinimiz bizni eng başta fikirlerge, an, bilim, ko'taruvga kuvvet beruvchidir. Bugün bizde konakta, arabızda, yıllar davamında yolumuzni yoqtirtgan İhlas mahallamizning do'sti, galim, Tatariston Cumhuriyeti Yarshalli shahrida Tavba masjidida İmam Hatib İdris Hazretleri G'alovaddin fakat dinimiz İslam, onun hem o'tgani, hem bugünkisi, hem kelajagidagi yoqti sahifalarini sizlarga bayon etishakdir. Hoş geldiniz Hazret. Ve aleykümselam. Sen endi boshlab jiberding. Agarda davom etolmasam, o'zing davom ettirsin ama. Ko'z tiydirgan bo'lsam. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bütün dünyanı yurttan bar etip, dünyadagi barcha mahlukatlarını terbiyelep, nimetlep turuvchi Rabbim Allah. Sina hamdi, sina sana, sina maqtav, sina dan bulsun. Jiristine rahmet etip gelip gitken Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge şan küngilden etken salavat selamlarımız erişip dursalar idi. Tağın bir kat esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah-u Teala'nın selamı, rahmet, bereketleri bulsun. Aramızga tanışlık eminlikni Allah-u Teala özü salsaydı. Muhterem cemaat, adam balası türlü sıfatlar bilen sıfatlanan. Ol bayda bula, fakir de, ol simizde bula, yabık da, ol galim de bula, jahil de. Ol qaysi bir vaqtda şunday sıfat bilen de sıfatlana bik qatı aşula. Muhterem cemaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşulanmaska kuşa. Bir vakit onun yanına bir sahaba kilip, ey Allah'ın ilçesi, bir nasihat bir ele deyip, nasihat sırağı açtın. Anarga, Allah-u Teala'nın ilçesi, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,
La tağzab, aşulanma. Yarar Resulallah, anladım. Lakin tağın bir nasihat bir əli digeçtin, ikincisinde de aşulanma dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarga 3 mertebe aşulanma dedi. Ni işinsin şulay? Şenki muhterem cemaat aşulanının bir zor ziyanları var bit. Bir zor ziyanları var. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşulanmaska kuşkandayındı. Eyde güzeli bir iki misalını sizin bilen dikşirip qarayıq. Aşulanının anın üzüne de, hem tuğanlarına, balalarına da, körşilerine de, hem başka cemiyetke de bir zor ziyanı var bit. Mana biz sizin bilen bilebiz. Lakin şulay buluğuna qaramazdan, min sizin tağın isigizge tişiresim kilem. Bir iki misalda siz bik yaxşı ittirib anlarsız mına. Bir vakitni qara bilinde bulgan hal bu. Bir vakitni bir kişi maşina satıp ala, yaxşığına, bik motor Mercedes. Garip kişisi. Şundan soň günlerden bir günni malayının, 7 yaşlık malayının nindidir qadak bilen işikke sızganın, yazganın körgeçten, etiyse bik katı aşulana qaraladı. Yanı maşinanını qadak bilen qırab etti. Şundan soň aşuğun tuta almay işinden çığa aşuğa, hem kuluna bir malatuk ilege de, şul malatukның sabı bilen balasının barmaklarına suğa başlayı. Özен özü bildirmi turgan eti, barmağına suğa bala yılasa da, qışqırsa da tuktami, kan körgeşkine tuktayı. Şundan soň tuktağaçtan bala haman ökürep yalay. Etiyem deyip kışkıra. Ağırta. Etisi anına kilgeçtin, nerse işlegenin bilgeçtin, balasın alıp bara balnitsaga. Balnitsada tabiplar anarga balаңның barmakların kesmişe bolmay, kesirge kerek diyen sözlerini aytkeçtin, etisi razı bula. Şenki ana bir nişikte kaldırıp bulmay turgan derecege erişken bulayın ol barmaklar. Etisi riza bulgaçtın barmakны keseler dörtüsünde. Günlerden bir günni balanın barmakları yok dizele, hem beylegenlerin alalar. Günden gün öte balayın da şeşin bir nişe mertebe ösken şeşlerin ana kırdıra, aldıra, hem balanın başına şunday fikir tuğa. Nige benim şeşim üse, barmaklarım üsmiyorsan? Nige hamansın barmaklarım üsmi? Deyip bir günne etisine barada. Eti kanatım, benim şeşim üse, tırnaklarım üse, nige benim barmaklarım üsmi? Deyip etisine köz yaşları bilen qarab sırı. Hem etisi şu vakitta ni işlerge bilmi, tağın aşığı çığa, hem maşinasını yanına çığa da onu tipkeli başlı. Hem şu vakitta nersi yazgan iken deyip qarasa, şul kişkine bala işigine etiyem, min seni bik yaratam bit deyip yazıp koygan. Şundan soň garliginden ni işlerge bilmi, ayatından kirip sarayga asılını bile. Maşina da qala, gaile de qala. Nindi zor, muhterem cemaat, ziyan. Balanın barmakları kesildi. Etisi asılını bildi. Xatını dal qaldı.
Балалары yetім, өйе буш. Нинди зор зыян, бу бит булган хал. Мөхтәрәм җәмәгать, нинди зор зыяннар ашу аркасында килеп чыга бит. Балакай әтисенә мин сине яратам дип теле белән әйтергә уялгандыр. Туктале әтием күрсен дә шатлансын дип машинасының ишегенә язып куярга булган. Әйе, мөхтәрәм җәмәгать. Ашу аркасында күпме кеше зыян күрә. Ашу аркасында күпме талаклар. Бүгенге секендә Россиядә, Татарстанда 62% талак. Тагын бер кыссаны сөйлим. Моны сез дә күргәнсездер, без дә ишеттек. Себер ягында бер врач бер кызга өйләнә. Өйләнгәчтен балага узгачтын гинеколог табиб янына йөри башлый. Көннәрдән бер көнне бу хатынның кырсагы зур үгүсә. Гинеколог янына барып авырткачтын зарлана, һәм гинеколог анарга авылда нокшама дигән бер дару эчәргә куша. Шуннан соң эшкәчтен тагын да авырта, районнан, шәһәрдән шоферны, медицина ярдәмен шакыртып алып китәләр. Барып җиткәчтен баласы төшә дә үлә. Иренә шалтырата. Инде син бала көтмә, балабыз булмый, үлде ди. Бу ирнең тагын ачуы килеп гинекологка бара. Гинекологка барып, шуның хатлы ачуы килгәчтен аны пычак белән чәнчеп үтәргә дигән ният белән бара, һәм шул вакытта ире арасына килеп кысыла. Ире килеп кысылгачтан баштан ирен чәнчеп үтәрә. Һәм аннары соң врачны 7 мәртәбә кадап үтәрә алмыйча кала. Бу кешене төрмәгә алып китәләр. Моны пусигараттан сөйләделәр. Мин кыскача гына сезгә сөйлим. Әйе, мөхтәрәм җәмәгать. Инде нәтиҗәсе нәрсә? Бер кеше дөньяны куйды. Гинекологны бөтен кеше ярата, табиб. Ләкин ул табиб булып инде эшли алмый. Бу кешенең хатыны тал булып калган сыман. Әле ул кайчан төрмәдән кайтада, кайчан ул тагын үзенең гаиләсе белән кавышып яши башлый. Мөхтәрәм җәмәгать, күпме зыян шулашу аркасында. Нишләргә соң? Шуны йотырга кирәк. Аллаһ субхана ва тааля Кур'ани Кәримдә: "Әгъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, вәл кәзиминәл гайза вәл афина анин нас, валлаһу юхиббул мухсинин." Ашуларыгызны йотыгыз. Бер-берегезне кичәрегез. Аллаһ тааля мухсиннәрне, изгеләрне ярата. Әгәр дә бер кеше ашуын йота ала торган булса, ул вакытта, мөхтәрәм җәмәгать, аның дәрәҗәсе шуның хатлы өстен була. Ул мухсиннәрдән булып китә. Бер вакытны Харун ар-Рашид дигән кеше үзенең кылына алып киләле су ди тәһарәткә ди. Кылы су алып килә. Алып килеп кулына салган вакытта кайнар була. Һәм шул вакытта аның кулы пешеп китә. Пешкәчтен Харун ар-Рашидның йөзендә ачу чагыла. Һәм бу кыл күрә дә бу хәлне. Ушбу аятны укый. Вәл кәзиминәл гайза вәл афина анин нас, валлаһу юхиббул мухсинин. Әгәр дә бер кеше ачуын йотса һәм кичерсә, ул мухсиннәрдән була ди. Харун ар-Рашид ушбу аятны ишеткәчтен: "Эй, кыл, мин ди ачуымны йоттым ди. Сине кичердем ди. Һәм сине азат иттем ди." Һәм мухсиннәрдән булып китә. Мөхтәрәм җәмәгать, әйе, ашыгыбыз барыбызның да килә. Ләкин аны сүндерергә кирәк. Сүндерү юлын иншалла хутбаның икенче өлешендә булыр.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Нишиксың ашуны сүндерге? Нишиксың аны йытыргам? Беренчесе мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә ашуың килсә, ул шайтаннан әгъузу әйт. Ашуың килә башлады икән балаңа, я хатыныңа, я туганыңа, я күршеңә, я дустыңа, ул вакытта син нишлә? Әгъузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим дип әйт. Әгәр бетмәсә, тагын икенче мәртәбә әйт, өченче мәртәбә әйт. Әгәр дә бер кеше белән ашулана торган булсаң, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлам бер халаттан икенче халатка күчте. Әгәр дә син баскан булсаң, утыр. Җиргә утыр. Утыргычка түгел. Әгәр дә инде тагын ашуың килә торган булса, туктамаса, бетмәсә, ул вакытта җиргә сузылып ят. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның сүзе бу. Басып торганда сугышып китишең мөмкин, якага яка килеп, бер-береңә зыян итишең мөмкин, ә утыргач аны эшли алмыйсың. Ә инде утыргач түгел, яткач бөтенләй син аны эшли алмыйсың. Ятырга кирәк. Әгәр дә алай да ашуың сүнмәсә, ул вакытта тәһарәт алды. Син анарга әйт, минем ашуым килде, кардәш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям тәһарәт алырга кушкан, мин тәһарәт алыйм әле дип тәһарәткә кит. Әгәр дә алай да хаман шайтан синең яныңнан китмәсә, ашуың килеп тора торган булса, ул вакытта син аның яныннан китеп барды. Бөтенләй чыкта кит, мәчеткә барып намаз ук. Мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә без аның янында калсак, утырмасак, ятмасак, тәһарәт тә алмасак, һәм безнең арада шайтан хаманда булачак. Һәннарысын нишлибез? Әгәр дә безнең ашуыбыз ике тарафтан да килсә, баштан спурлашабыз, аннарысын бер-беребезгә төкерәбез, аннарысын якага яка килеп сугышабыз, аннарысын сугышуына тигел тешләрне бәреп төшеришең мөмкин. Бик каты ашу килсә, күрәсез, үтерүчеләр дә бар, бер-берсен үтерәләр. Шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә сезнең ашуыгыз килә икән хатыныгызга, балагызга, ул вакытта утырыгыз, баштан әгъуз әйт. Әгәр алай бетмәсә, утыр, алай да бетмәсә, ят, алай да бетмәсә, тәһарәт ал, алай да бетмәсә, мәчеткә барып намаз уку, мәчетләр бит ачык, көндез дә төнлә дә. Мөхтәрәм җәмәгать, ашудан сакланыйк. Ул һәрбер кешенең эшендә бар, табигатендә бер нишләп тә булмый. Ашу аркасында күпме зыяннар эшләнә. Аллаһ субхана ва тааля безгә ашуланмагыз ди. Ашуыгызны йотыгыз ди. Әгәр дә ашуыгызны йота алсагыз, ул вакытта мөхсиннәрдән булырсыз ди. Әйе, шайтан кытырта безне. Нигә син карап торасың? Нигә бер ипишүрлегенә менеп төшмисең? Син бит хаклы дип безне шайтан кытырта. Шайтанны тыңласак, ул вакытта шайтанга ияргән булабыз. Аллаһ Тәгаләне тыңласак, Аллаһ Тәгаләнең кылы буларбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям 3 мәртәбә сырагачтын: "Ла тагъзаб", ашуланма. "Ла тагъзаб", ашуланма. "Ла тагъзаб", ашуланма. Безнең ашуны китерә торган нәрсәләр алар бик күп. Урамга чыксаң, кыска итәкле, башына яулык бәйләмәгән кызларны күрәсең. Ашуың килә. Тегесе аракы эчә, ашуың килә.
Mınsı temeki tarta, aşığın kile. Tegesi uğurlagan, mınsı sügüne, gel aşık kile tırgan nerselerini görebiz. Şunun hatlı aları köp muhterem cemaat. Şul kaderli bizning aldımızda bugünkü sekinde aşık kitire tırgan nerseler köp. Eğer de biz her birisine aşılanıp yeri tırgan bolsak, o vakitta nerse. Tabiplar eyteler, eğer de bir kişinin içinde aşı barlıkka kilse, o nindidir adrenalin degen nerseni bölüp çıkarayken. Ol koya bara, ol kan tamirine kireyken. Kan tamirine kire de ol kanını şunda tuktalayken, hem tromba barlıkka kile, buop koyayken kan tamirin. Anları sınında nerse kan ekirin yeri başlay. Kan ekirin yerge işten keşi şunun bilen halak buluşu mümkün. Şunarga küre Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşılanmadı. Köp kişiler aşı arkasında nerve şirin aldılar. Şunun arkasında insult buldu, infarkt buldu. Hem şunun arkasında köp kişiden yana koya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta kişi özünün dinin taşlasa da kaygırmadı, aşılanmadı, kaygırmadı. Muhterem cemaat, dünyalıkta biz sizin bilen kürebiz, aşını kitire tırgan nerseler alar bik köp. Tuğanlarımızda da. Kayısı bir tuğanlarımız bilesin mi? 70 petül 80'de nersesin meşitke yerisin indi deyip bilesin mi? Aşını kitireler. Özü namaz okumayı. 70'ke jitken kişiye 80'ge jitken kişi kaya barasın sen nersanda meşitte mulla bulup yerisin deyip eğitip aşını kitire tırgan kişiler de var. Lakin alar bizning kan tamirlarımızda xolesterinni, mayını barlıkka keltirip bizning özümüzge ziyan eteler. Dua kıl da ki ya Rabbim Allah bu bendege tevfik hidayet nasip eyle deyip dua kılıp git. Aytkanimcha adım sayın bizning uramga chiqsang da, kibitga kirsang da, kibit kishtilarında araqı to'lgan, temeki to'lgan, bazarlarda şurni, bazarda narkotika to'lgan bütün nerse aşığını kitire. Eğer alarının barısına da aşığını kitirip yeri başlasan, dünyada yaşap da bulmaz. Şunlarga göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin nasihattan tatığız. Allah Teala'nın ayetini iske teşerigiz. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْذَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Aşuların yetuşular, hem kişilerini kişirişler, alar muhsinlerdi, alar izgilerdi. Elbette indi qaysi bir yerda muhterem cemaat aşuna kitirge de mümkün. Eğer de Allah Teala'ga til tishdirse, Muhammed peygamberini sükse, hem Kur'an'ını buqqa tashlasa, o vaqtda bizning aşubuz kile. Mında indi adrenalin da hem xolesterin da barlıkka kelmey. Anda ikinci, anda aşunu kitirge tiyishmiz. Eğer de Rabbim Allah'ını sügetirgan bolsa, o vaqtda günahlı bulmaysın. O vaqtda ecirli bulasın. Eğer de Rabbimiz Allah'ka, ya Peygamberimizge, ya dinimizge, ya Kur'an'a birer türlü ziyan, zarar işlese, o vaqtda Allah Teala özü de aşığın kitire, hem bizge de rüksat etken. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilahe illallah. İşte tigizleriniz aralarınızı tutuzlarız. Telefonlarını söndürürüz. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
على رسولنا صلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلهي آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا اللهم تمم تقصيرنا وتقبل تمامنا واستجب دعاءنا واغفر أخيانا وارحم موتنا يا معلوم. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم تقبل منا هذه الصلاة الفرد مع السنة مع جميع نقصانها بفضلك وكرامك ولا تدريب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. توفنا مسلمين وارزقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ey bütün dünyanı yurttan bar etip, dünyadagi barcha mahluqatlarni tarbiyalab, ni'matlab turuvchi Rabbim Allah, Sina hamdi, Sina sana, Sina maqtav, Sina dan bo'lsin. Sen köktagi quyosh, oyni, yıldızlarni yurtdan bar etuvchi, sho'nab o'sgan o'rmonlarni o'stiruvchi, şiltirab oqqan şişmelerni ağzışı, balındağı şeşeklerini üstürüp bizevişi, qızıl közlü appaq quyanlarni yaratışı, sen barışa mahluqatlarını rizıqlandırıp duruşu, sina hamdi,
Сиңа фәнә, сиңа мақтау, сиңа дан. Жер өстенә рәхмәт итеп килеп киткән Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә шын күңелдән әйткән салават сәламнәребез анарга бер туктаусыз ирешеп торсалар иде. Я Раббым Аллаһ, удуни астажиб лакум дип әйткәнсең, дуа кылыгыз, мин сезнең дуаларыгызны кабул кылам дип вәгъдә кылгансың. Менә инде намаздан соң барыбыз да кулларыбызны күтәреп синнән сорыйбыз. Я Раббым Аллаһ, кәмәл иман насыйп ит, саулык, сәламәтлек насыйп эйлә. Бу дөньяда яшәгәндә үзеңнең кушканнарыңа үтәп, тыйганнарыңнан тыйылып яшәргә, Кур'ан, сүннәт белән яшәргә насыйп эйлә. Я Раббым Аллаһ, дөньяда бәхетле булып, ахирәттә җәннәтле кыл безне. Дөньядан күпме мөмин мөселманнар киткәннәр. Ата-бабаларыбыз, әби-бабаларыбыз барысы да дөньяны куйдылар. Без дә бер көнне китәчәкбез. Я Раббым Аллаһ, дөньядан күчкән, үзеңнең хузурыңа киткән ата-бабаларыбызның рухларын шат эйлә. Бәндәчелек белән кылган гынах хаталарын кичер, әҗерләрен арттыр, җәннәтеңә насыйп эйлә. Я Раббым Аллаһ, исәннәребезнең сау сәламәт булып яшәргә һәм кушканнарың үтәп, тыйганнарыңнан тыйылып яшәргә насыйп эйлә. Без дә бер көнне ата-бабаларыбыз шикелле дөньяны куячакбыз. Безне дә бер көнне үлем фәрештәсе алып китәчәк. Җаннарыбызны суырып чыгарачак. Һәм безне дә мөмин мөселманнар килеп гыйселләндерәчәкләр. Һәм аннар кәфеннәгәч, агач атка атландырып зияраткә итәчәкләр. Анда ишеге дә, тәрәзе дә булмаган гүргә кертеп куячаклар. Һәм безнең яныбыздан китеп барачаклар. Караңгы гүрдә үзебез генә калачакбыз. Я Раббым Аллаһ, шул вакытта каберләребезне нурландыр һәм сорауларга җиңел иттереп җавап бирергә насыйп эйлә. Я Раббым Аллаһ, үзеңнең хузурыңа кайтканда якты йөзле, нурлы йөзле булып кайтуларыбызны һәр барчабызга да насыйп ва мияссар эйлә. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика я архамур рахим. Мөхтәрәм җәмәгать, бер фурсаттан файдаланып бер сүз генә әйтим инде. Безнең 80 төрле китабыбыз бар. Аларны хәзер кайсы бирләре алып рәхәтләнеп укыйлар. Әгәр дә сезнең дә теләүчеләр булса, алар бер комплект, бер мәҗмуга инде 80 төрле бер капчыкта теләсәгез, аларны үзләштерергә барысында минем янга килә аласыз ахырдан. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мәрхәмәт һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән барыгызны да Рамазанның фазиләтләре сезләргә тәкъдир әйләсен дип дугалар кылмактамын. Газиз җәмәгать, инде 10 көн генә калды. Рамазанга аяк басачакбыз. Без яшьләребезне, бигрәк тә яшьләребезне һәм өлкәннәребезне дә, ханымнарны да иртәгә 2 сәгатьлек кенә өмәгә чакырабыз. Рамазан алдыннан тәрәзәләребезне юу, ханымнарга, егетләр белән мәчет тирәвезләребезне сиберү, пакландыру мәрәсемен күрәчәкбез. Хәзер мәтәүләт агзалары зинһар кечкенә бер сүз бар. Үсткә бүлмәбезгә җыелыгыз. Исән иман йөрегез туганнар.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الله